لگوری آمارین هزن اولکاریا هندرین دی سالا 2023 ده 3300 کس لهرمین باکور و رجلات سوریه به توانا تکلیا بمادهین هشبر هاتن گرتن جویج ماری 172 بازرگان و 10165 بکارهنر و 963 فروشکار کاربدستن آسایش تکز دکنگو دورن رژیم سوریه و دورن جیر کنترولات ترکیه ده لسوریه جدرن سرکی یه مادهین هشبرن جبو هرمین وان يعني چه رژیم به رژیم سوریش آلان رژیم ده در باسی باکروش هاتی سوری دبید همان دمیده ده آلان ده گریدای چتا ده دویده کجی در باسی آلان مدکن یان دریان معابره دبریکن الشرعی دين و شارتن دريان عرباره يان دريا كساره وان مادين هجبرجي در باسی باکروش هاتی سوری دکن سینور در باس کرناوی ناجی پر مادن تنگرتن به دست العالی بیالی لکیلک اپراسیونین هیزن اولکاری دزگه جوانان لهرمي بريكا چالاكين هشيار كرني شر في ديار داي بكن فنحن بدورنا وەک دەستەیە جوان و وەرزیشێ di salên borî de çi birêya çalakiyan di nava ciwanandan û çi birêya navendên xwe yên perwerdeyê me li hemû herêmê broşorên hişyarkirinê belav kirin û her wisa perwerde û semîner jî dan. المراكز التابعة لنا للتدريب والتأهيل. دیاردەیە مادەین هشبر لە هەرێمێ گەیشتیە ئاستەکە مەترسیدار بە تایبەتی دناوا جوانان دێ. مناوندی تایبەتش بۆ معالەجەکردنا کەسن وانما داوەت خون باکرۆژ هەتێ سووری دەتنەیە ئەم هەوڵ ددن بجی هەتێ معنیرە سازیین معنیرە گۆ ئەv سازیین هانەی vebbe ji bo vatedawiyên wan kesê hanî. Li gorî gelek raporan got bazirganiya madeyên hişbir jêdereke aborî serekî ya ji bo rejima Sûriye û komên çekdar yên girîdayê Tirkiyeyê. Ürdün çend caran êriş anî ser bazirganên madeyên hişbir ser sînorê Sûriyê. Got berdewam Ürdunê gazinan dike got Sûriyê bûye çavkaniyeke metirsîdar ji madeyên hişbir ji bo welatê wan. Serok Joe Biden di 23 kanûna pêşî 2023 de yaseya dijîtiya dijî kibdagona rejima Esed pesend kir. Hêzên ewlekariya hindirîn li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bêtirî carekê bang li hevkariyeke herêmî û navdewletî dike ji bo rûbrûbûna belavbûna madeyên hişbir li Sûriyê. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.